Zan phai piu pathin thangwan men lang tula kadam mo thim le rebuttal jong ki bolman pon chule so pi pau hin azan zanin video an sim tan ipia ngai to tam elo le business wall record a bol gyo gmf de dem na hi record a bol gyo tam minute som thum som li ma sa chon tu zan ma hang khat evangelist ni talk show sanga chu video khat an display kinin hi jong chu hung ki ven tin yo phale hung ki hil chin nan tin thu tam ta ki se video thum lang kan si mai tani chima sanga he chima sang kan hil chin ho zo si khat cha yong re mention kit pon na ji chu hi chu hoi tan ngai le chun hi cha chu hoi ta ki se tan thilha hin gospel ki pana thu pa hong phone ei pon thila chu thil phalo bowling a hong hin hi chi thil phalo bowling pa chu ki ma pathen thanei na achunga gmfdi jo aki phong he hi chu ka sei pe ta nei wa tu chan ge hin thila in gospel a sei gospel a sei dan sei kinin ipile tu zan jong hi aman jong tu chung video an sim na hi satan a characteristic thamkat an sei hin hi chi ngayo tin video ingai masangawa thamkat kan sei nom chu ke jong hi thila lep la eti hin ewanga ka video masang hwa ka thu sei chu hoi ta ngai ai le chi a conclusion ei tai aji chu aman jong a sein thila gospel sei thei poi ai ja chu kin hoi ta ka sei hin he chi ko bru le shiva hi 2023 december a pasa cho hung ta poi so le tu a thila lagaw bu na ball sin kauna ball ho ko kimana kisugi memo kon thu pona ball po ve hi chu an heote aji chu avel vela thilan thu pona bol thilan thu pon hi chu ki chai ta hi chu thu chu na hi chi thila te ni ei ho thading mandinga ki gong te ni email ma te opathin te ni chu ki mana agal bowling ho zo si chu thugu ho zo a sei do a phone do sa zo gal lai ta hi chu hi chu detail tan ki sei le ti zat he jla chu aji chu email ma te o lungput chu ei honi mang chawan ma pha lo he hi chu apathen te on ki thopi la hi chu na chil hele mi za kha jani boi thilo diu he hi chu ichilang chu seda taute ei wanga I het diu kha chu pathenin alopi na le ngai lut na o hi cha chu hing da chaun email ma te o pathin chu an ma ta hi a khot a kenga kan pe an so ma hi la hi lagawa hi as a spiritual prisoner of war kitile bang khan a chung ki ko ei boe chule amani chu bona akisu amani chu kisugi me he zo wa cho mani ki soldo eta he zo wa ko na thu phong chu lagaw thing he hichi an heote ayo pha jong le ayo ka se da chu kan ti chu hichi lai tai ka se yo da ji chu lagaw gi lo thu phon chu ki chai tai ab ipi hele a video hi pan taw ten ngai taw te le in viewer ha ding jong hi win hai te ke chai ni ngai su ke diu pathian thu in dop sang kit diu hi nal ka sa ye lai tai ni mo han lang krista chu dop sang ni man lang diabol to say ho chu phan man lang bible to say pathian tu chu dop sang in ta hen ye chun tu ni hen itu say iti pat wa pa na hi pathian lung sung ko do hana thu ta he thim na e pi na diwin pan la hi ti ve ti su ilung ko dang hi ti ve ti su ka taw na hi ai le chila ki ti hi hon na thu pa phong dia pathina man cha si ham si hen ki dong hi ti ben ai la chi I don but masang ben hichi lai ta he ka se video masanga yang chu kan hil chi ne itan huilanga bible om lo be hi eps ki go na mi chi lai ta achule a disclaimer jan diabol chu phanum hen lang pathin chu dop sang no ayo phale in sei di he pathin chu itia dop sanga diabol chu itia chut pham athu sei hi aman no sei jin devil is a deceiver, he's an accuser, he's the king of lies at the end na kui ham accuse ball kui ham deceiver kui ham deceive ball hi a video in he diu he tu chung hi masa cha ki dip le ama hi ki thol mang ki go in tu chung hi ki dip na wa to pontin ele tu a hi ama ta na sei tai diabol in di ka iti a gospel sei kham a sei khalo chu huilanga ko na satan in gospel sei dinga ichi a sei jing ke ham satan gospel sei the ti dan ham satan is the main villain a gospel hi ama do hat pin he a gospel hi mi pi alhun lo dinga satan pan la pin chun ipdinga gospel sei tham hilai ta chu he point ai dia lai chi gospel thu pathin ngai lu na thu hi lagaw thinga kon he giti iti huilai ta hin he thailo ham a thila lagaw phalo satan chu december 2023 a chu ki solmanga hai cha ko na cha hung ta poi hi chu huilanga na ki koi jem izat be ki sei ditam abulanga chu kana sei tan aban ga ngai ki no te le het chin ma sai tiwen aban ta la pathinin hi chi thila pu chu hu hing na thu phong ding salvific
truth revealer dinga aman sa si mong na di ni ban di wa Pathenin thila hi salvific truth revealer adinga aman cha ji hinam. Instrument of salvific truth revealer he satan jong. Hichi instrument na hilawai le pagai Jesu Christana lopina chu ipiana phonong ana dammo ho thila ana no do chula hichu azo thu ta huilanga om tai so choi ele pagai Jesu boila pagai Jesu Christamina seizu hon jong thila na no do chula ele hisu bo chu hilawa Old Testament na yong leng sol chunga thila hong ki so leng David in semjang to thoa chi thlagao phlo chu pot ji lo ham pathin lopina leng David akona ki phong long achule pagai Jesu Christan jong thilan no do chula hi cho chu zo thu ta a salvific truth hi cho akona chu instrument of salvific truth revealer chula a salvation chu chi thila akona chu glorification chu thila akona ki phong chula huilai ta in he thilo ham a thila chun salvific truth ong phone ei wa instrument is part of it, part of the whole process. Hi chu an he thimin hin vel sekit leng nang buina he so pipa December 2023 achi ki chai hi tai hi cha akona chu hi lagau gilo ten hi ki phong ta poi tu a ki phong hi Bible a jong hi Saul chunga Paul chunga ki phong chula Damascus khopia jona wa an hwa o a ko chula ele tu a jong hi ti chun pathinin bol thei ponte hi slai pe na chuna sei ju khongla jo pathinin chi bol te ani ki ti lo pi koi ma san sei lo pi au mai le Bible a record di ta jo anum lo e wa pathina phat to ana to chula i ho chunga nga to mom a lo pi na i ngai lu na phone na dinga hi thei mom pon te na ti da na huilai ko na na kila mi cho si information jo chule thila ho hin ipdinga gospel nang sei pi da mo huya ko nanan kila ajam Bible kalwal na ti nang zo hin Bible kalwal nan pa na hi agmf dia ho nan ngo ji hi kadat ma cho hula ko na thilan gospel sei Bible na za kha hila hi thilan gospel hong sei dinga na se ham lagau thingina sei di chula gospel chu lagau thing na to chula salvific truth revelation chu thila ho hung ki mi asu engji wa si ho gam ka ho ipiam mi an eng bol jo am ho chu ki mana hilai ki eng bola am ho chun ngai da ma ki thumwa hi chiong chu evangelist ten in kenin ka bol he ti khalo pi pathin mina pa kai su Christa mina ki bol cho na pathin o ha de na pathin o lau pi ava ya ti chula hi chu azo wa seong hi chu azo he na ti le nang zo in pathin na ta san talo pi hila ni aban ga achal ki no te le la ki ti hi Satan kila ki ti hi pathin sim hilawa Lucifer ama chama ki sim do chu ki chin ta imu do kha chu hi ya thima ya chu pathinin vantil cham kim sela sim hi in awai pen la pa pen dinga cham kim sel no la be ya sim yong le ijin no la be chun ama chama kila ki sim do chu ama acha satanin thila ki sim pathinin na het pi lo thila sim chu huya ko nanan kila do ki de tamo Bible ala satanin thila ki sim ti om pon ele pathinin hiji thilo cho her kha lo ding din monanan sei do ki ta hila huya na kila ji hami chi information hoye ai ta hin nang hin Bible palanga ko na thilna la ai ta hi gmf dai zo hinan ngo ji dan cho na Bible to ki to lo pia Bible a chu ama se pina chu ku enum he ki ta thil jo si sim ma sanga he pathin long ele pathina ko na thil jo si ma le satanin ku sim la kuin sim jong le pathinin ama hin monitor a bol na noya cho o ma le a het lo ding ana na sa ham itina gel mo mi chi satanin thilan sim jing ding cho fallen satan bo hi fallen angel nei sa ham 1/3 of the legion kiti long ei pawa hi simai le alang khana ki yong ei pawa ka ha confident be se lojin na ki mong thamat ka confusion English in ga simple po te ki King James version a chon hi tena ki sune Isaiah 45:7-9 I form the light and create darkness I make peace and create evil I the Lord do all these things 8 na chon drop down ye heavens from above and let the skies pour down righteousness let the earth open and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together I the Lord have created it woe unto him who striveth with his maker let the potsherd strive with the potsherds of the earth shall the clay say to him that fashioned it what makest thou or thy work he had no hands akona hin hang pia hi potter in ly le lei bel me thim kha chun thilkhat asimai le hi cha sim sa chun asim pa chu a question ding ham ti na tu hi ivet vet nai le pathinin hi chi bol thei ponte hi chi bot pathinin itia bol ham chi na question na hi ka het thei lo he ipila Bible chang dang kha jong ga be Colossians bung khat somnanga pat som ni chan ung sao thime ama chu mu thelo pathin lima uma hin thil sim zo sila apeng ma sapena hi aje cho ama a chu thil zo si ki sima hi van chunga leisi chunga thil mu theile mu mo lalto na hi hen loine nagam hi jong le pi put na hi hen tha hat thunei na hi jong le thil zo si ama chule ama dinga ki sima hi
chule ama thil zo si masanga ana jing sa pe na hi chule ama chu thil zo si so hi ama chu thil zo si so hi ama chu ta sa hi chu hobung lu changa hi ama chu abula hin imalam zo sia chungnung pin a hi na dinga athi hol ama sa pin hi ije ham itile ama chu chamkim na tin cheng zinga chule athing pel thisana chu chamna asima ama wanga leya thil zo si le wana thil zo si jong ama ta a su chama so hi pa lunglam ta hi leya ama wanga leya thil zo si le wana thil zo si kiti he ele hita banga chu pathin imazo se chunga thune elo le le wana zo se chunga ama a ko na hunga hi ai le setana ko na thilana ti chu ipi setanin thila an si me ti pathinin a head loading hena ti amelo pathinin thil ho chunga chu tha nei loading hena ti nam hi chu hil chit na kangai chan na aji chu nang na seida na hi thil ho hi pathin jurisdiction no elo le pathin administration no ya lo da na seida cho independent body na thila chun achama ma dei de boli pathin chun pura na thu se hoi ivet le nangin janin pathin min dop sangin hen thila chu chutni min hen na tiwa thila hi na su let ki got wal so na dop sang ki got wal so nangin thila na dop sanga a thila do da na ki sei chu a thila do nei pon thila dom sang zo nei nang zo chu thila ho na hung hi ding he satani chana na dop sang le a pathin zo chu dom sang tong a pathin lo pi na zo na sel mangin ibile gangai ki note EPCI chi thila ki tiam satan le loi ho chu na EPCI thila ki sa jing nei da EPCI thila ti jing ha first mo thi bung li cha chang ni chui si mai le hagau thing ki chen ta na se di chu ni nung lam ting le mi kim khata sa ko na pul ta sana ko na pul hadi ngati he chu bible thu a ko na ke hai koi ho pathin thu shen lama ta san khat ke pom ji ho sai na hi na cho loi chu hongom ding hagau mu su lam bai du ha thila thui tam tang lung lu di he chu amma si le phe na ki sa ki da mi palem thu zo se ho ko na hong do ting he ti su na emo wa ya chu bible sim ngi la chu thu zo se ki ti chu thila he ti na he chu aku ta le Satan is the fathers of lies chu la zon bung ge chang som li le li na chu ya chu Satan ki ti ahina a nature zo se na zawamil hem mi hem le pa mi punsa ve pa ama adinga thota umlo athua se yosi achama zongan sei pa hi a so bible in hi to bang zo sei chu thila hi ati na thiam ta wa okay zo sei pa father of lies father of deceiver hi to bang zo sei pa chu satan he ati na ele first timothy bung li chang khat chang nien pe hin hi chu ga beu te ipi le hi chi kui ho se ham hi I het na diwana changa chan ga simo te aji chu so pipa nang hin na dei lai ni ki ko na aba na simlo phat le hin major point na miss ye tai hi chi zo father of lies na ti chi deception bol hi ku ham ga heo te o simpan taw te le first timothy bung li chang khat apasan simo te a hin lagao thengin kitchen ta in ase ye ninunung lam le mi kim khat ta sana ko na pul ha al hagao ho misu lam vai na doha le thila ho thu hil a hung lunglut ding wa hi a hi we hi chu ama se le pha het na thi sa ki de tabang mi phalhem thu zo sei hwa ko na so ding hi hi chi mi phalhem thu zo sei hoi kui ham I het de we te o twa he oi tan ngai wo chang thum na chun chin se am ho chun kitchen a khamui ata san na le thu ta heto hon thangwa puma ane dingo tia pathin thil sim ho chu ne ding azada we pathin thil sim ho chu ne ding azada we kui ham ne ding zada he aywa nangma man na bible chang hin sime he o hi chu ama si le pha het na thi sa ki dep ta banga mi phalem hon ti ho chu hi chi ne le cha pathin thil sim sa ne le cha zada ho hi we kui ham tua he ne le cha zada ele nang nei talong SDA chun EP za da han het chula ida hi chulang hina sim lo ta achang thum le achang lida ga sim ki no te chang li le ngai aji chu pathin thil sim zo si chu phaso ke ya hi paiding I ma cha lo hi thangwa puma ki san le aji chu pathin thua kon le tauna a ki su thinga hi pathin thil sim he gi ti artificial gi ti mi him til sim ho eka khana zule sai lo wai le eka khana pathin chun he chi kani chung sa gi pathin chun pa sa dinga sim cho hi ta chui ko le a hoya phan a pha cho nangin naga satana artificial anan bola khamna thinan sim chu kui mi mo zo pathin thil sim na su bo ta chula ele his da banga chu sa hin na I pi heng le ne hi wi chin chu ho chu ne hi win ti ho chu he mi phalem gi ti zo hung ki gelo so bi hi sai ku yam mi phalem mi nang nei ta lo ham ele
all cha hi chi satan thil bol he na ti ti ami nal het ki go na satan jo na dap sang sang na hung aban ban le hung de he ga ngai beote khat mi repeat ki ni pathin in Lucifer chu vantil cham kim pen na pathin lal to na le pathin dan thu bang be le Jesu Christa nui ban chat na vana til sim lo siang vai hom ding an sim ko su hoi ta sa ni yang le chu pathin noi chana na tim hu bible hui lai ta ana mu ham hi chi sa pawn hin singin ten ei pawa hi thambat a chi hin na Ezekiel bung som ni legi chang som le libo hin siminge you were anointed as a guardian cherub for so I ordained you you were on the holy mount of God you walked among the fiery stones you were anointed as a guardian cherub kiti he cherub ho chu I pi ham I he no na am ho chu pathina hi powe I he diu kha chu van ti la hi we cherub ho chu ana to I phiam Britannica editor Sonita Hasun Ohena. Cherub in Jewish, Christian, and Islamic literature a celestial winged being with human, animal, or bird-like characteristic who functions as a throne bearer of the deity. Derived from the ancient Middle Eastern mythology and iconography, these celestial beings serve important liturgical and intercessory functions in the hierarchy of angels. The term most likely derives from Akkadian karibu or karibu, from the verb karabu meaning to pray or to bless. It's a cherub hai general meaning I when I na ele cherub ai ho biblical meaning apa hitin agisun kine cherubim cherubs are angelic beings involved in the worship and praise of God The cherubim are first mentioned in the Bible in Genesis 3:24. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Prior to his rebellion, Satan was a cherub kiti. Ezekiel 28:12-15 Satan was a cherub, identified as a cherub kiti. Oh, the tabernacle and temple along with their article contained many representation of cherub. Exodus sayang aban mana hichi cherub chu iti dana pathinoi chana thedinga na seiham hulanga kona nan kilakit tam chu Bible la lo khat na seikit talong ele hita chuna hita chu pathin noi chana haya ele nangma na ki conflict he ho hi ke se poe Revelation 12:7-9 langa chu ve nai le God's judgment hung di chona God's judgment carried out by Archangel Michael pathin to ki bangai ya le Michael in azo mong di nam ga gelin nangin jong ne heading khat chu Michael van di le poe sop to le hin hichi chun pathin to ki bang khat chu itia sa dam nang man gelin pathin to ki bang lo he satan chun na dom sang wa le Satan na dop sang hi GMFDI Satan hawa nang wa Satan hiti na hiti dop sang kit hi a GMFDI Satan thil ho ki eng bol na mun chu naga chu pha ki go na Satan itiam reverse psychology Satan naga dop sa nang zo hiti ho na ham ka ti zo athila ki su gim na mun chu nangin na sei si na athila ki su gim na mun chu nangin thila ho na tia anang zo in go thim ma Satan na hiti dop so Bible in pathin pa ka Jesu Christian Satan ong no do chula athu anung chula simnom peno cha hi le Revelation bung sonani chang segi apat simautin chang ko chan chuin van a gala ki sat ta na hi Michael le avantil ho cheng sin dragon chu asat ta win hi Michael le avantil he chun dragon le asol cha ho jong chu asat thu ta we a hi wangin a zo ta po we chu jong le wana am ho mun akimu kit ta po na hi chuin dragon le lin chu gului diabol le satan kiti wanoi pumpil hem hla a chu ama chu leya len hla in om ta na hi le hain om ta nahi chule asol cha ho jong chu ama to le ha than om ta be vantil khat pathinin sol cha dinga asim khat chun pathin to ki bang khat chu leya an sol an le ha ding chu hi theimo mong di na Bible la dan jong a di bon Bible kalwala hi source na tam nei wal ja Bible la lo khat chun nan sei ji a za na sei hi tu ai main point no che huilanga ko na hi chi Lucifer elo le hi chi Satan chu pathin to ki banga na koi mo mong ham ngai ki tau te le page 2 ani na chua chung ni som li sung chua chung ni som li sung Satan le pat te min gam sa hang la omin chin van til hon ang zong le na hi ati imu ta wa chrai muna Jesu Christa kam tip no le pat mam pe a chu na okay hilai hi chi hi itin ala am ka hepon na theology na zila chu ipi mong na zilham pakai Jesu Christa chu ta sa hung chu I het diu khat chu pathin hi ewanga ta sa hung ta sa hi eden hona chu chi ta sa chu chon sit na ha chu ai tia hi Christianity a hi normally a hi we are born as a sinner kiti chu hi chi chon sit na ta sa hung ja chu chi ta sa chung ki hem chu ta sa chu hi chi desire ho
elwai le ta sa ko na lep na thei ngai cha ho lu ngai chai cho chung ki gil kil dang cha elwai le wealth fame hi cho ta sa thu ta chula hi chi ta sa cho hung lep cho satan in chule ipa kai jesu christa chu alang khan apathin hin anom le satan hlem ngam hi beta hi disun wanga aman mi hem hol a ngai lut na ton sona thiding adei lo zia i thidiu hi adei lo zia aman mi hem bang nga mi hem tho gim ho zo si all of these human qualities na desire desire of the flesh ho zo si jong chu choi cho zo si tho cho hi che tho na chu satan in chan sa la hung lep chu me hi chu idi da na chu satan al he me na ti ham ele hi chu na sei dai le aki chai na yong chu sei to ngoi tai chu bo se chu it is bo se chu na se na chai satan in ong lep la da na se yong Matthew le Luke achun vetang Matthew bung li chang som Luke ayong chi chuma ma chu ki se na Matthew bung li chang som ma chen ti chu ta in jesu na za a chimang in satan ize inam iti le hitina ki suni pakai na pathen chu chibai bo in lang ama jeng bo hovin akiti ati pakai na pathen satan dinga ngo pathen ta chula ne thelo danam ta sa chong lep cho fleshly desire chong lep chu me asa chong ping cho pathen yong chu ei ho mi him ho banga hong ping chu me ai ti chu satan in pathen al he me na tin hilaya yong hi satan chu jesu mina hung ding na ka asai kinin phui langa ko nan kilui to dang nei he video ma sa chu nana ngai ai le nang hin obsession khana no obsession ei bo no obsession ja hi bible na la yong na la thei talo na theology sim yong ka na talo bichula tu ai thila ho nong ki sodi ta hi me athila zo na dop sang ta na dop sang ta hila athila a satan chu he was an angel a fallen angel ki the angel ho chu I chanin ele cherub they were supposed to worship God indulge in worship praise and worship wanga hi chi satan chun ama ki worship ki wa choi nom chala hila hi chi ta chung hi long hi chi ana tong ding khana ki koi pa chun tong talawa ana tong pa cho porter pa yo langa bible ai simwa porter pa an question tabang kha chu ta chula ele tu ayong hi nang na sim pa yong hi chi pathenin hi chi bol thi po khu chi bol thi pon na ti ji hi ne ding ha gmf de pathen lo pin a ki phong hi la thil ki bol jo si evangelist ni ho mi su dam khu ke nin ka su dam ti kha lo pi pathin pa kai su krista pathini na su dam he ati wa mi ho ko ma ko pathini na su dam he ki pa win a thona na mu he ti hi su hen thila chut phada na no ma nangin anoi langa ko na thila na dop sang thila chu lien ta na gel pa na chu pathin na ta san thelo ta cho evangelist in pathin na ta san no thila ma cha ge lo ja tu ni deliverance bol theon chula nang na ki dat ma cho deliverance na bol thelo ki he chu me na bol lum ki he chu ma thila na le sa wal chula thila na le sa wal ja chi atmosphere sunga chu no om ja chu na believe elo le na trust ti elo wai le na ta san na hi chi level chunga chu khang to zo lo chu me hi chu ki he to nang bui na bu so na ta san chu deliverance chu akhan to lo ja chu nang in deliverance bol hona ga sei sit ki pura counter clock ana chi ta cho na pung hi ban ga ngai ki taw te le loi ho chu tin ki dang a bol ji ve ti cho ya chu pathin 20% ti focus lo wa tin ki dang lo si a na la gaw hin ku na patti pu ai le hi chi pa nung zui na hi ing de cho na chi thiu ngai ali na pi sei ki na ai ye chu ja hi na sei dan hi satan bowin thil ki danga bola pathin pa kai ji sun thil ki danga bol lo sei ji hon dang thil ki danga bol lo a thil ki dang bol pa chun a destination a loi le a final result chu ipm hi chu he go tongo pa kai ji su christian thil ki danga na bola chu mi ho zo sin si pathina ko ne ti chula ele sei ji hon thil ki danga bola pa kai su christian mina a bol ja chu pa kai su christian am ho dinga hung thi pa chu an ta san pano chula gmf dia thil ki dang ki bol jo pa kai su christian a lo pi na dinga ki bol chula evangelist ni amani ki lo pi sa ong ipina sei na ham satan ki lo pi sa ham nangin thil ki dang hin bol satan na lo pi sa di ki he cho tu ana thu sei da na ki he cho satan na dop sang dan hi satan a ko na thil pi nong chan dinga ki lom ta cho tu ana thu sei he pathin ki lo pi sa chu huilanga ko na satan chu nan jelu jiam ka ti cho ele bible a khu thil ki dang hi ki bol hi mong lo dan ham salvific truth dinga chu deliverance si the most important cho miracle is the most important cho ai ji mi lung an hei chu chi chun masangau kana seitan kol le vai ho la hu pathin tu ga sei le chun mol na ne di cho adam mo khat thila bo ipem khat ko ga sudam lang ka pathin na sudam e ka pathin wi chen ge ha he ti le chun na pathin chu ipem an khola an he diu cho ni ta salo le ga chi tang ga chin lang kol ho khat ko ma khon pathin tu ga mo sei pi tu tu lai rss ho le ship se na ha lai ta mol na ne di chu me ei banga hi chi rss ho adam mo khat medical condition in zotalo lo le in zotalo hi chi khat chu taw pin lang hong dam bo pal na pathin chu ipem an khol di cho
nang pathin chu piam an ti di chu me hilai mu na yong hi chi cho kui ma chan hilai hin satan in adam sa eti lo chu me pathin lo pi na ki phong hi chu he tiam tongo a final result chu kui ko ma chiam me che lo la credit chu kui ko ma chiam a ki su dam hon jong pathin lo pi na amu pathin ama sanga kham na the lo le thin na hin ko mang lo hon thin na hin khon man lungki khial nan neu chu la oi chi aban ngai ki ta te le wa ya cho my accuser is part sia to tham chu accuse is ni ya chu ama nu zui ho jang chu me accuse ai hi na yo shu me accuse me thla ngo ding me kawa ngo ding na me sum duwa ngo ding me ping tha lo ngo ding me pathi mi ni poi ding me pathi na tong the ni poi ima cha ban bol ko bula pathin thu na sei sei ti ho to ma mi ngo mi he si hi chu amo nu zui ho hi be ti lai chu imo wa ya chu lei tu lao chen tong ki to cha cha yi it is certain par nature pat ge san he tu okay it's a certain quality he's an accuser he's a liar na ti chu lei to lao na ti je me dia ho na ti na hin tin na ele ichin saying ku him accusation in bol ma sapin hi hilai je me dia mu na ho khol chin lo bia a he chin lo bia ku him thila ho ti ma sapin hi ga hi kholo te aji chu youtube ayong ho na video om hin na nang in itia pa sa je me dia nan dem panam ki he hin hi chi pe na chu kui ma chan nang video sim poi kum khat le ake ma sangai tai nan bol na hi accusation nan bol na hi accuser chu thila so ho ai ya liar chu thila so liar ka ti na chu hilai mun hi iphiam ipiki bol ham khol chin lo bi an na matan dan na se ai chu zo thu ta chu la het chi lo bul le bal nei lo chu zo thu chu me ele accuser le liar chu thila ho le nang nei ta chu la iti da na chu ichi chu gmf di ho nang ngo na lai ham nang ngo nang chu accusation hin na lai chu bible chang khat ga simo te matthew bung sage chang khat apasan chang nga simpan tau te oi mo anom na lo na dingovin mi oi mo hi un na oi mo bang che a chu oi mo na dingo hi chule nang hon na te bang wa chu nang ho ki te pi ding na hi we nang ma mit a income uma chu ngai to lowa ibola na so pi mit a bo them chu na vet ham matthew chang li nang sim kin de chule vetang nang ma mit a income uma na so pi za a namida bo chu neila do sa in tia iti na ti thei ham wo mi phalhem nang ma mina income chu kila do masa in chu ting le na so pi mit a bo them chu la do ding in namu chen ding bo hi kitchen tam accusation lying nanga ko na hong ki panai bo we kui ma cha in kum khat ki ma sang chun son neu kui ham zonga ki hepon son neu ip ham zonga ki hepon gmfdi thil ho nan ti ma sat pin ele kum khat ma sanga kui ma cha na don bu lo bi chu i ma cha na ki ji chu pathin mi chun ase ding on ki sei ta ei man pathin ni khiwa taw nei mana pathin ko ma i wa choi lai sa ma i thang wa chu i chu thu pi pin cho ele ta chung chi a to a chu phat so ta hin hong off so i pinong tiam la ki hello na phat so ta hong ko ma to la khat le aki ta bang hitan te tu hin hi chai nong ki tha pat ki na nong kho che cho tu ki sanang evangelist ten in limsa hi bina thin lai cho i pathin ho i kheu di win limsa hi win ki ti cho e ban na wal be se ta cho tu hapta sunga hi video izat nan sim do ta aki don but lo le la anang azo le nal sei pa accusation ball pa deceiving ball pa chula adi ta banga nom ki ta nang hi cho jo satan quality le nang jo satan chu adi zo anom di ta chula kana sei nom kana bol nom lo e na zo sei le mi nango na accusation na boli valbe si ai le chung ki sei he ne het chit na dinga video thum ta ki si me hin ne het chit zawang hi china sei si ai le motive chom be na ni ta na stubbornness hi vet na le thil chom be he views mu na ding ham subscription ham elo le sum le pa ep ham khat wang he tua hi continue a video nan sim dan hi na obsession mo i ta po he chi na to sat khat o mai ta ye he chi na to sat chu ep ham chu he tango hilai hi thila ho eloi le satan so ho elo le seta thila ichi muthima ba hi cho chu kisu gim na mun chu nangin na ta thila ho te nan ta zo le na la na ta chu anang zo chu thila supporter nong hi ta chu la hichi aywa chu matthew chapter 1 le 5 a chu hoi ta ki suna hin na hichi ha ni nango masang chu nang ma ki betongo gmf dia thil ki bol kholchin lo bia thilana to na ti ama sapin hi chu ta na gmf ai thua bible ko na hilchit na ki nei zowa yong chu na hilchin ho ite na ki sepi kin thuta ite ching thei ta thuta ka sia ka na ho pi ne na ngin ke thilano nei ti kin na achu bible ka pan sa chula el event te ni na to yong business he na ti kin
a business che yele nangin mi choel bai khat be wa le chun kiloma anangin la ball kit lawa elwai le ipipen na sei dom le kelo event ni pagai jesu mina mi taw pi a mi dama mi ho chun pathin a hin muwa pathin lo pi na a chanole hi chu satan na to hena tikin hui lai ta chu satan nan hetu dam la kelo bible lo be khat gmf dia ya na gmf dia na su min sin dinga bible lo khat jesu mina satan ho hena ga tikin a bible lo bi jesu mina satan ki ho lo pi a bible ele thila in gospel a se na tikin zo thung en chang ta cho ele tuana say the devil is the king of accuser, he's the king of liars, he's a king of deception na ti chu nang nei ta chu la zo le na ngen chang mi ngo na ngen chang ana se satan bul pi pen pa nei to lo do ong nge aban ga ve ki no te le nga satan zo ta san nai zo so video I cho chi mu the ro ham ka ti zo tu nya hi ya jilai mu na question ka bolo hi ki screenshot in lang na chim khula na su ngol pa bible dom le asu ngol zo bible dom le pa chen pa de ke cha ni chu ven lang pa de ke cha nang le nang na chi holding ka dei ma ma si a phai a screenshot kan ta do de hin na hi chi hi video thum ama sanga video thum ka sima cho hoi ta ki hil chi nei te e wanga to ai chi question ma man do an ta do ki nai chi ni hil chen te a ho hi hil chen ki no te le bible ap ma sa pen chi he bible thu sei zo se la a chu satan in thu ta a sei na ding hoya ki mu em bible thu sei zo se la chuna okay bible ang ko ki sunena nangin pathin khatche hi pathin hi khatche hi nangin jong na ta san thilo jong ta san ne heaven a ki thing e ti ki chaw na ki thing e ti hi ju zo hi ti tam eloi le paga isu krista in thila ke hopia he che yai le matthew bungge chang som ni le ko a chu english sin ta na new international version a che ta ki se what do you want with us son of god they shouted have you come here to torment us before the appointed time he chu azwa say them eloi le mak bunga chang se gya chu with a shriek, he screamed, "Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God? In the name of God, I beg you, don't torture me." So, it's also Tilan Azo. It's also Tilan Azo was a dita. Aile Luke Bungit Chang Som Ligit Ansu. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not." tua hi chi bible chang hung ki pi ho chu a zo he na ti le wang ka ta san poi a zo he na ti le wang chu henge na question ama sa pen pa he na nang na zo tai e wanga pa kai su krista ma sa ki phong ho chele sei lui ma sa ki phong ho chu hi cho chu a ta hi le wang chun na question do hi di to poi a second na chi ta te le thilapu chu hoi lai ta a chu pathin in hu hing na thu sei do dia aman cha kha hi nam hi chi ka se hoi lai ta na ke na thilapun hu na thu se ding ana sei jing ke ham thilapu hi poi lagau ting he Saul chung ang ki phong thei Saul chu pola an khial dona reason hi chu ang ki phong thei pa a o a min ko pa hi chun pathin chun i chi aman cha mo dinga na gel ham a lo pi na phon na dinga pathin bol thei pon na tin thei mo mo ham nang chu i pi nei za pathin ability chu ta chu na question thei ham a question thum na pa chu hi chi number 2 pa hi nang le nang ki ngol bol nei boy video thum lang ni lang thum lang kan na ki hil chin ta bel bel hai chi na sei hi hil thei lo na hi ham e lo le na opan na sungol lam inge aban pa cho chiu te mi zo pa hi mi lhem pa hi thu ta aum poi ama chu pathin in do pa hi pathin melma van akon kino do pa hi ama chu thila hi kiti ho hi namu lo ham kamu e he chi satan nang sei ho chu December 2023 a amo to pi pen chu na nammi te that le man dinga na melma te pan pi dinga ki gongo he na sata ki gongo he aki go dung zui tan chi le ni thum jong i din lo diu he hung ki sei be ta le mel si tai thi diu he sat zal ho aki go nang jan het lo he mei chang za lo ding chema ban sat li ding ki tiang he e wanga hi che ki go nau chu hin su tang chu spiritual warfare na pathin pan a pathino ama choma ami te lamwai tal ha pai chi da pathin lo pi ta chu Old Testament ang ko tam ta na mukla kanan ain zot wa Israel te chu mi wandering nation hiu ta cho cha chu nomadic life aung chu me hi chun already stationed already itiha warfare equipped sa itiha a permanent nation kha chu aga ta ding chu possible lo chu me e wanga azo cho Gideon ho thu sim ne chula adang da gal thu sim ne chula pathini na pan pila hi mom lo pia tu chu i pathenun i pan pi hi le hilai ta chu ki sei chu me hi chi te ni chu thu pha sei ding ang ki so lo pi an som to ma hilai hi nana to chu i phiam ka ki sewin ta an sola i keng noi wa hango chu a sei ding zo se ki sei chai wa December 2023 a ki le ta chu he chu tu chan ya hung ta lo pio
tua thila ho ka ho ki man ho neo ta cho hi cho hi mi an su gim jiwa mon mi an su gim phale ki man zia ki eng bol ya pathin mina hi chi mi pa cho am ho khona khona ki hu do ji cho hi chi hi hin vel do ta hi ta o video izat ki sim da mi chi hi hil chin na dingai ele alina chi pinan se kinam le pathin in mi zo pa hi ati chu thuta sei do ding le pathin mi te hu hing na thu phong dia hung dia na sei te na lai ding question 2 3 le 4 hi akibang che hin na he chi ka video lui ho yong vele chun kana hil chin sa e ta ne wanga nang pi mi thu sei mong la loading nang ma thu sei bo na zo thu sei na accusation ball hi chi bo si chuna ki dona a mi thu sei mong la lo ju i tiong na ki hilding e wanga kho hi mi tam ta a he chin lo lai ho mi tam ta na ki pal sa hin na he chi video ko nan mi tam tan ki pal lo na na nei jong la pha e he chi thu ho wang hi video thum nang ka si mai tan he so ang khoi ta ka se he a vele nei nan se pinge satan in ite a gospel sei kham gospel say chu pathin man cha thagau thing pol mi hi lo ham a gospel chuni pia ko ham salvific truth cho ko chula he chu pathin lagau thing a ko na ki phong di chula salvific truth ki phong ding ke hila gmf dia ya eh pathin in a salvific truth reveal na dinga hi satan aman danin satan na a salvation elawai glorify glorify hin dinga lo pi na phone do na dinga cho leng sol chunga nganu min pol chunga ngomin adang dangai ngom hin bible sim sim le na mu ding hin satan mang thei pon te ti hin e ba hi chi satan chun gospel na sei pi pon te gospel na sei pi hi thagau dang he thagau thing he hi chu hen chule second Corinth bung gop chang som le lia pa sa som le gop le first Corinth bung som hi chi ten hi ga simo te second Corinth bung gop chang som le lia pa som le gop chan ata san lo ho to ko zon khat po chu hi un chon phat le chon set aki kop na ipiu mam muthim le khowa aki khat na ipiu mam billion le krista aki to na ipiu mam a hi lo le ata san lo ho to ipi chan anei homem chule pathin in thing le milim ho kilol na ipiu mam ize ina miti le ei ho pathin hing in thing hiuwe chuti chun pathin in zong ati keima am ho la aka chena chule ka wale dinga hi chule keima am ho pathin ka hiding am ho ka mi te hiding he che bible chuna sima satan le pathin chu om khom thei point ti adi e na sei so adi e ei la wangan heading khat chu gmf dia ya hi nanggel da na hi thila yong anu taw nga thilan thu hi chu nanggel hi le na hi chu hilai ta chu explain na dinga video ali nei ta hi chi ki simi lagau thing na to chu hen lang lagau gilo na to chu hen lagau gilo chu nang ma man se lagau gilo chu mi su gen te hi cho chu kimana akiman wa ki su eng phan le amon thuan ki phon ji chu la thuan ki phon wa ni eng bol ni su gim hi win tia pati hila hi domination of god's power cho satan to chun na ling khana om milo chu men nangin satan na le sawa ja satan chu ling gmf dia ling khana om ninga na gel cho hilo chu la pakai jesu christa na satan chu ki chun pha choi la hi bulanga na sei ta chu la satan chu pa nu men practically gmf dia hi chu ki bol chu me anang satan chu pha nu men tia nan sei sile satan lien ta nan sei do jel nang ma ki hem ne adi ena sei chu e wanga gmf dia context nan za ile na za khil dia je chu gmf dia hi satan thua kinunga satan in adai dai pe yo ei bon satan in mian toma elol thila kaun mian toma mian sugim phale amo chi ki mana pakai su christam nas ki sugima so cha ho khang lai banga pakai su christan thila hona no do banga pakai su christam mina ki no he is so difference we hen lang first Corinth bung som sang som ni la khat nang hon pakai khon le thila khon na don kop thailo dingu a hi pakai an kong le thila an kong na kop thailo dingu a hi aki don kop pon aki kop poi thila chun na sopi na in ko te khat an su boy le pathin min na pana pathin thanai na hi chi thila chunga cho na phon cho hi chu ki don kop hi do ong domination over the spirit of Satan chula hilaita achu salvific truth na ti su deliverance hilaita achu luta chula pathin lo pi na ai chi satan chu ki bol ki ma ki sugim chula hulanga ko na thila khon le hi chi gm be to nan kan be ji hi di ji lo cho anang nei bu chu nang ma le nang ma ni ki kan be le hin tin na bible kalwala thil tam ta na sei ta za hi chong hin nang ma le nang man i pianan ki simidam henge hi chi hi ki sei yong le na
avel vela hi video ki simai ta na ai ma tu ni zan pha chanayang chu evangelist ni talk show chu video i phem khan ai chu tham khat ga be tin tu ni la nan video nan so chu ele isu government te na kho hi ni so jinglang le ki ve taw tin hi ta hi nang jong regular ta nan bola ne regular ta na hong ki hil chin de he akidam mo je ajo phat chan hong ki hil chin no tu ayong hi kalun na lai hin e banga na zo le na se na accusation hi val be se ai la tu la jo ka e chi kan si me na e pi la evangelist ni na se na hi ga ve o te hi chi nal ka sa mong mong chula tua hi ipinan bolam itile nang hi victim card an hong ki chip cho e chi article tua screenshot hong chu in post na in piece na ka tin na victim card hin na bol hi nal ka sa mong mong cho aji chu kum khat le ake wal de tai na nanga he ATM channel yang ko ilu nai le video thumlang nan sim cho kum khat le ke ma sanga cho chi GMFDI mun tem na dinga he ele kum khat lung ke a chu kui ma chani ma cha se lo tua hi nong wal be se pha na hi na comment so yang khoi be dai le 1 week ago 2 week ago hi cho na ami zolenal na se the ho chun na hil wang an he thelo ta ja cho comment ho chu tham khat hung wild kha cho tham khat huna hung extreme kha hi chu na po na tham nang in na kum khat le ke ma sanga na bol chu tu pon na lo wa GMFDI he chin lo wa GMFDI na dema GMFDI na sei sina hi chu I ma cha gel ta lo wa tu ami khat le nin GMFDI langa a he chin hon khat le nin thu an se le hi chu na po na GMFDI chu hi chi he pathina ho na hi tin mi ho we hi tin na bol wen ti anang mi ho na chu la na pum he ta lo na pum gel lo ta lo na video khoi vet le ama sangam kana sen pung ni lang video na pung khat chu thila no thila logic bai hila thila huilong ako na thila na kila do ham a bible enjong iveta nang jong mi in iti chun I bol hian nang na bol lo masak ngai he na sei ding ai jong le hung khol chin lang hung sein ki ti he nga ngai te ichi na su sei ho he wa tha ho hi normal la pi ta chang moi ai ya chu thila wei je wa chu thila chu hi ta chu tu se lo le thu pa chu ba sei do na ya chu he thim de wa he proverb bung som la nga chang som okay proverb bung som na se ma chang chun akam chang thila na ti na video masaho nan sim video masaho chu ka kingai le chun na kam chang za wang chu nang ma khat to ki face le chun na ki jep to hon di ta bo chu kum khat le ki masana nan sim ta chu me hi chu ele nang thil bol nang bol khili chong chu zole nal ngen chang bo chu to ana sim ho chu khol chit lo thu ngen zole nal ngen chang thila he hi chi thei pon te na ti nang lung gel chu bible to na be sa gam tin nan sei do hi chu ki he lo wa tu tu chan gya hi accusation na bol tu chal gya hi zolenal na sein lai ele satan chu zolenal leng pa hin he's the king of deceivers, he's the king of liars na leng pa ta chula anang zolenal ngen changa accusation ngen changa ki chim chu ele tu a hi proverb bung somnanga chang som ni le ge na hi ipi ki sayam ama na ga simiga ngai ote ye isim tin ai le mi din mi tu sei iti don buting ham ti phatet sana ngai jen alung gilen agelin a hin la mi gilo ten wa nga kam suma ko nin tin si jing a sayun tu ki sun ha ba salve ati cha ya chu mi jon adi mi di le mi gilo mi di in mi tu sei iti don buting ham tin phatet chan angai jin evangelist in tu chan kya ngai na lai so don bud kham na sa lo jana don bud lo so thing pen ki sei le ele alungilin agelin a hin la migilo ten wang akam sungwa ko nin thil se jeng asayun tui ki sungha aba sa jingove tua tui ki sunha ba sa hi ko yam gati zo eti hapta khat ni se gi ham khat la video izat nan sota koi doctor hegin ki sana doctor hegin jo nang sei pha di tro bi is tham khat yo le seleng tua na bible chang sim chu di na ki sa mong nam gati ita bible sima theologian khat ke ang ma thil bol khil nang ma bol khilo khat cha ki helwa mi ngen chang na ve na mi thil bol chu thilana to zo thu nal thu het chi lo ngen changa chi accuse na bol accusation na dim jing na ki sei to chu Satan is the king of accusers, he's the king of liars nang Satan nei ta chu henge doctor hegin thu yong chu sei leng igal ki patwa chu within the next 2-3 days about 200 to 300 churches burned Open Door US on a report wa chui ta se so more than 200 Christians has been killed. Over 700 churches were burned. Exaggerate jong himai the wanga local hota bona sim thala 700 himai the. Open Door US ho record dong zui reported am ho report dong zui. Around 10,000 homes were destroyed and more than 70,000 people became instant refugees. Achunga ju sim May 2025 marks 2 years since religiously targeted violence broke out in Manipur. Religiously targeted hijiki melchi
To recap, what started as a tribal conflict quickly turned into a targeted persecution against Christians. Leaving tens of thousands of people with no option but to flee from their homes. Religiously, like Christian. Hisiten izuki mealchin. Dr. Hagin chu, a profession doctor ay bobe. Medical doctor na, lekha lang jong hilo. Ele persecution hi, religious based Christian hi. Nang theologian na hi. Dr. Hagin chu Dr. Hagin. Accountability la ding hile kuyam accountability la ding chu ama sapina kati nang nei long anang in tua hin na bolding chu na nam na ngai lu na mi na ngai lu na ile at least religious gathering na bol thei so hila video na sima mi na dem sanga hi tamkhat SDA ho la be chu ki khom moilang stage protest bolta ngo tamkhat silent protest bolta ong hi chi silent protest bolna dinga chu fun elon EPP tam ta ngai lo pi so dharna bolta ngo ka huino hi zara ki hal hata hai ka Christian ulen now hi zari refugee na umtai sympathy hol taung world Christian organization ko ma sympathy hol taung hi chu movement lin so di so ipina bolom nangin I machana bolo Dr. Hagin in Bible based a peaceful protesting peaceful protest hi effective dan hina nangin het lo so India yung hi peaceful protest ako na yung kidal do so Mahatma Gandhi chu nangin Hindu ti hitang a philosophy chu born based on the teaching of Christ so Christian hinom lo piama think pan ki sela white man religion na teaching so but the teaching of Christianity a teacher ai te Gandhian philosophy ko simulation asama ko non violent movement na pat ho el wile non cooperation te ko bona peaceful protest so effective dan so British hoi Mahatma Gandhi ni chi movement ho so ko ele British ho tu chan ge na lai dominate na bol lai di so hi chi khang lai ya chu extremist ong no mo so British ho ni chi extremist ho i ma chalo bia chayo so him ne thal pan ho so hi chi Mahatma Gandhi ama silent protest ball pa hicho zolo chula silent protest aha da ji chi sume Mahatma Gandhi sun teachings of Christ anata asan so anang Christian ka hetia nami ngai lu ki sa pathin ki san ta asan lawa peaceful protest Dr. Hagin pathin amu ja peaceful protest a effective ja ama decision khat an la chu anang na to ding pen chu aman an to hi chi ki san chu na dem ki mai li ho langa na panham nagal mi langa na panham ipi mong na yam gala ki panapa sa dem na video tilo dang ipyong na sim kham video sim tong o mail ho ko iti kahiti tawe tinlang video sim tang religious persecution na hini tinlang video sim tang o mass movement boltang theologian khat sima religion langa tupi ta ki gela na nam pumpi dinga virus khana na umso anang male nang ki gel tang o kisei se yong le kisei wal che den ipi le a video ka jong nan se men so jingle hong ki bikit tan tin ipina se ami jong zo le nawngen jang hikit nin tin na tu apa sawang hi ta hi ka dam na le hi ta hi chet na hong ki ho diu he inge tu zan ding hi chen jo phat sa taw te